batwigisha ngo nyene n'abanyarwanda tugiye kukugwana nabo baca baduhenda batubarira batubwira yuko nyene abanyarwanda batazi kugwana batazi ingwano baca batwereka nyene uburyo tuzozikenyura bakaca batubwira ewe hari kwa turi kumwe nyene n'abantu bavuga Kinyarwanda bakizi neza babandi bo muri Redita bo muri Ntuzenye bo muri FDLR bakaca batubariya batubwira ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rutendi bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiri kugenda biba n'ibiri kugenda bigaragara turaziro kubabwira page y'amakuru akomeye umwaka ugiye gushira mama 23 yigaruriye umujyi wa Goma ariko operasiyo za gisirikare zirakomeye ni mu gihe kandi bitangazwa ko Burundi bwongeye kurungika abasirikare benshi mu bice bitandukanye muri territoire ya Rubero nyuma y'ibitero biherutse kugabwa n'inyeshyamba za ADF ibigo nderabuzima bitanu zafunzwe mu gace kayitwa Mwenye ni mu gihe kandi muri Kivu y'Amajyepfo amashuri agera ku 1900 agize 22.8% by'amashuri yose muri iyo ntara yafunzwe kubera ibibazo by'indwano zikomeje kugenda zigaragara ko zishobora gukwirakwira no mu bindi bice mu rwego rwo gusubiza inyuma umuvuduko witabwa muri yombi ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'akabira muri Congo. NICCC irasaba umuntu wese ufunzwe urengeje igihe ntarengwa cyemera amategeko ko agomba kuba yakishyikiriza umucamanza we nkuko bigaragara bikaba bijyanye na politiki ikomeye y'ibiri kugenda biba ariko hagati aho ntimugire ngo ibintu bizongeye gusubira mu buryo imirwano yo irakomeje urugamba rurakaze kandi rukomeje kugenda rujya ku rundi rwego abari kubikurikirana bahari baratubwira ko ibintu bikomeje kugenda bikomera ibi ni ibijyanye na Angola yatangiye gushakira umuti ibibazo bihari naho ku mirongo y'imbere y'urugamba ho hano rero ni ibijyanye na operasiyo ikomeye mu kibaya cya Rusizi Plaine de Ruzizi nkuko bikomeza kugenda byumvikana operasiyo Qatar reka twumve uko bihagaze abahungu bahuye n'ibyatsi izo nizo bitindare operasiyo yacimishije mu kwaya aho kandi urumva haciyemo abantu 30 n'abasirikare bari bushimishe kandi abantu bapfuye hapfuye abantu urumva yagushimisha njyewe iteka y'umurundi yakubishwe ndetse umurundi oya uburundi butazapfa bwishyuye menshi pe bari kwaba cancuru ariko bakabizana mu musaba ova ni imirwano ikomeye ni imyiteguro idasanzwe bamwe mu barundi bo bahiye ubwoba aciyanye nadutererana atubarira kibajya nyene akibajya n'ukubamena umutwe twagiye tuzi yuko nyene abo bagwanyi tugiye kugwana nabo badashoboye ariko baciye batwereka nyene kari za sarambwe yewe baba weyo urazizi ngene yo zofatishije nyene zo reka tureba akantu kandi turebe ibikomeje kugenda bigaragara bikaba bigaragara ko bikomeje kugenda biba bibi cyane ni mu gihe umutekano ukomeje guhungabana FDLR Fardc wazarendo tayari bamaze kugera Runingu mu gihe amahanga asaba ko ibiganiro by'amahoro biba nkuko page ikomeye tumaze kubona ivyanditseho iragira iti mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira no mu bice bihakikije mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za leta Fardc ziri gufatanya na FDLR na wazarendo
iyi ni imitwe iri kuvugwa ko iri kurundwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe ari guturuka ku baturage no ku bantu bari hafi yaho aragaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare n'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri aka gace gafite akamaro gakomeye mu by'umutekano ndetse n'igisirikare, bitewe n'uko kegereye inzira z'ingenzi zihuza Uvira n'ikibaya cya Rusizi. Abaturage babonye ibi biba baravuga ko iki ari ikimenyetso cy'uko imirwano ikomeye igiye gutangira. Umwe ati biragaragara ko hano Runingo bari kuhategura operasiyo zikomeye ndetse kandi ari kuzanwa n'ibikoresho, twe dufite ubwoba. Nubwo imyiteguro ya gisirikare ikomeje, umutekano muri Uvira uri mu bihe bibi cyane. Amakuru ava mu baturage no mu miryango iharanira agateka kazina muntu iragaragaza ko abantu bakomeje kwitwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, bagasahurwa, bakimurwa ku ngufu. Ibi bikaba bikorwa n'ibivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba Fardc, ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye abaturage. Abaturage bavuga ko kubaho kw'iyi mitwe myinshi yitwaje intwaro ikorana cyangwa se igahurira mu bice bimwe na bimwe byatumye habaho akajagari mu mutekano, bikaba bigoranye kumenya ibikomeje kugenda biba. Si ibyo gusa, indi paji ikomeye dufite iragaragaza ihungabana ry'umutekano neza mu bice byegereye Uvira, aho rero bivugwa kandi bikanemezwa ko benshi mu baturage bari kugenda bahunga kuko abahazarendo badukanye ubujura bukomeye ndetse badukanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasira imitungo yabo. Ni mu gihe kandi bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baragaragaza ishusho y'ibiri kugenda biba ndetse n'imyiteguro ikomeje kugenda igaragara, bakayibonamo imirwano ikomeye, aho kugeza ubu muri teritwari ya Rucuru byabaye bibi cyane. Ni imirwano ikomeye yubuye kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2026 mu bitero bikomeje kugenda bigaragara ko Kinyankuku hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'umutwe wa CMS FDP n'abarwanyi ba AFC muri groupe Mabukombo muri teritwari ya Rucuru. Amakuru hari aravuga ko imirwano yadutse nyuma y'igitero cya CMS ku barwanyi ba AFC bari bari kwirondo, ibyatumye haduka imirwano ikomeye yumvikanyemo intwaro ziremereye ndetse n'izoroshye. Ni imirwano yakomeje mu bice bitandukanye zegereye agasantere, nubwo rero bitabashije gutuma abaturage bagaruka mu byabo. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bivugwa ko abarwanyi benshi bari kugenda boherezwa no mu bice bitandukanye bya Rupero, yaba ku ruhande rwa Fardc no ku ruhande rwa leta bakomeje kugenda bohereza abasirikare muri Fizi. Karembaye Mabra tubwira ko uko bihagaze abaturage bo nibo babaye cyane muri ino mirwano. Yego, kuko biravuga yuko Fardc yo yasheringaga akoresheje imbunda mu bwoko bw'ama BM abarenga nibuza 30 nibo bivuga yuko bakomerekeye ku rwego rudasanzwe. Babiri baguye muri bino bitero byagabwe, ndetse kandi hakavugwa yuko ibi bice n'ubundi Fardc yo ibishaka cyane, kuko mu gihe n'ubundi Fardc yabikiri muri misozi za Baraka, yabikiri muri misozi yegera bino bice bya za Karemberembe, yegera muri misozi n'ubundi imihanda iva Fizi werekeza za Karemi bagakomeza kuryamayo. Biravuga yuko ibi bishobora kuba byatuma uyu mutwe ari uhera utegura ibitero bashobora kuba bagaba kuri Fardc bikayishigisha ku rwego rudasanzwe. Yego, kugeza ubu imikoreshereze y'indege ihagaze gute bwana Karembaye Mable? Uretse wenda ibitero byagabwe ku munsi w'ejo, ariko nk'uyu munsi nta igitero kigeze cyumvikana, ariko nanone ibi biba ari ibintu bitunguranye, nta muntu ubyiteguye. Byaba ari ku ruhande rwa M23 cyangwa MSD twirwana cyangwa sosiyete sivile, yewe no hagati mu basirikare ba Fardc, ibi bitero kenshi uburyo binategurwa ntabwo baba bazi ngo indege ziri buze kurasaha cyangwa n'iziri buze kurasaha, kuko kenshi usanga ari ibintu biba byihishwe inyuma n'abacancuro batandukanye, cyane cyane aba babiri n'abaplakawota. Yego, biri kuvugwa ko hari abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kwinjira ndetse n'abacanshuro.
kugeza ubu ni nk'ibihe bice bakomeje kugenda bajyamo, ese nyuma yo kugerayo bihagaze gutyo kugeza ubu Karemba Aimable? akenshi ibice biri kugenda byinjirwamo n'abasirikare b'Abarundi basanga ari Karemi, usanga ari Fizi, mu misozi yegereye Biyera, ahitwa za Kadihira, hafi n'ubundi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Muri Fizi niho hagaragara cyane Abarundi bari guca na Karemi, bari kugenda bahinjira ku munsi ugenda uzaza undi, ariko nanone ni ishusho fatizo n'ubundi yuko Fardc iri gukeka cyangwa se ubwoba yuko uyu mutwe ushobora kuba wakora inzira ikomeye cyane yo kwinjira muri la misozi yegereye za Karemi. Yego, kugeza ubu kubirebana no kuba M23 yagaruka muri Uvira, nyuma y'ibyatangajwe na Maître Moise Nyarugabo, nyuma y'ibyagiye bigaragazwa na Sultani Makenga navuga uti intambara ni kwiyagaza, kugeza ubu watubwira ko Uvira ku ruhande rwa M23 bayibona gute? Barabona ko ari ahantu bagomba gusubira cyangwa birashoboka ko basubiramo, kuko nubwo ibyo bitero biri kugabwa bigamije kwica intege kugira ngo idakora return back from Uvira, itagaruka iturutse muri ibyo bice irimo yegereye za Kakuku ya mbere n'iya kabiri, imisozi za Kamombo bumva bari gukoresha tactique bakagabamo ibitero, yagarira imisozi za Remera, ahitwa za Kigwembe barahari, Gihande barahari, mu misozi n'ubundi yegereye imihanda iva Uvira werekeza za Kamanyura barahari. Igihari nuko hashobora kuba hakorwa cyangwa hagabwa igitero gitunguranye ku ruhande rw'uyu mutwe, kandi gishobora kuba cyanatuma basubiramo, kuko ngo basubiramo byo ni ibintu bishoboka cyane, kuko ibice barimo si kure yaho, ndetse kandi biri na strategique, nubwo Fardc nayo ikoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo irinde uno mujyi, ariko biragoranye cyane ukurikije uburyo ki uyu mutwe nawo wagiye kwitsimba mu misozi iri strategique yegereye imihanda iva hano muri Uvira, ndetse kandi bikanagaragara yuko nubwo hari abaturage bahunze Uvira, ariko mu makuru mpamo nshingiye ku bimenyetso bigaragara n'ibivugwa, hari n'abaturage benshi n'ubundi bakomeje gukorana na M23. Rero ibi bivuze ko ishatse kugaruka muri Uvira ari ibintu byakoroha cyane. Yego, dukomeje tukajya Baraka ho bihagaze gute? Mu minsi yashize imirwano yagendaga isatira iki gice cy'uyu mujyi, kugeza ubu uratubwira ko bimeze gute bwana Aimable? Baraka wenda usanga ari Makunji, usanga ari Marindi, ibice byose bitandukanye uri mu mujyi wa Baraka, wumva hari situation yuko wazalendo zikomeje kwiyongera, Fardc abasirikare bakomeje kugenda bakora muvuma militaire mu masaha ya kumanywa ndetse kandi n'aya nijoro, banakangurira abaturage bati muhumuke murwane na M23, dore yuko mu majwi amumvikana bo banavugamo cyane n'igihugu cy'u Rwanda, babwira abaturage bati muhagurukire kurwana. Mu ubukangurambaga cyane muri Baraka nibwo bukorwa, gushishikariza abaturage ngo kurinda Sud Kivu cyangwa se na Baraka ubwayo, ariko cyane Baraka imisozi yegereye Marindi, imisozi Makunji no mu tundi duce dutandukanye za Kabanja, niho cyane usanga hari abasirikare ba Fardc cyane hanigangamo FDNB, ariko ibi byose bikorwa nyuma y'uko n'ubundi iriya misozi yegereye ku muhanda Rotesinari 5 uva Katongo, Ugomba, Muheta na Kitu, umanuka gato yerekeza Buseni n'aho yegereye muri iriya bice byegereye za Makobora, nuko n'ubundi mu makuru hari aha hantu imisozi hagiye harimo M23. Niyo mpamvu bavuga bati n'ubundi M23 ishaka kugaba igitero iturutse Makobora muri Bufuruko, muri ya bice byegereye za Makobora, bashobora kuba bagaba igitero baturutse mu byerekezo byegereye Buseni, bakaba gufata Baraka, Igare, gufata imisozi yegereye Kabanja, Makunji, Marindi, yewe na Karemberembe. Imihanda navuga ko ariyo mihanda y'ingenzi yegereye imihanda ihuza Fizi na Karemi ikaba yafatwa
n'uyu mutwe wa 23 rero twaduye n'akaga. Niyo mpamvu ubwo bukangurambaga buri gukorwa, niyo mpamvu ubwiza umuvumo wa militeri ziri gukorwa mu misozi ya Baraka, urasanga ariko situasiyo ihagaze buri munsi. Hari amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane arebana n'ingabo z'Uburundi, agira ngo riramwe muri yo Bwana Karemba Aimable yatubwire z'umwihariko ku bari muri operasiyo bihagaze gute ku gisirikare cy'u Burundi? Igisirikare cy'u Burundi gisa naho hari inshingano gikomeza kugenda gifata. Navuga ko nka 60% nibo ba platoon commanders cyane muri Sudikiho. Yego. Aho usanga bagiye bahabwa inshingano zo kuyobora zifite n'abawaza rero cyane abasirikare ba Fardc bakazigurira ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, bakavuga ko arizo mbaraga Fardc yagira cyangwa n'umusaruro waboneka. Ugasanga igisirikare cy'u Burundi cyane gishishikariye kudeployinga abasirikare mu misozi myinshi itandukanye, yewe mu bibogobogo, yewe n'ahandi hatandukanye muri za Karemi, ariko nanone bakabikora mu buryo bwa kinyamwuga. Ibi nabyo biragaragara kuko kwa kundi bajya kubona barasa cyangwa batera mu buryo bwa avegerema, ntabwo bikiri gukorwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, kuko n'iyo misozi wumva ngo yagabwemo ibitero usanga aba platoon commanders ku ruhande rwa Fardc usanga ari abarundi baba bateguye ibyo bitendo. Navuga yuko binagerageza no gutanga umusaruro mu buryo butandukanye n'ubwo abarundi banateguragamo, kuko bivuga yuko abasiri kugenda tubona ari abagiye batozwa n'ababirigi ndetse kandi n'abacancuro b'abablakawe. Yego, kubirebana n'abaturage bahunguka n'abahunga byo bihagaze gute? Kuko muri territoire ya Fizi ho bakomeje kugenda bahunga, abahungiye Burundi baba baragarutse Bwana Aimable? Ya ntago bagarutse, ariko mu byifuzo byabo bifuza kugaruka kuko ubuzima ntago buhagaze neza. Yego, gufata ntago bageraho neza, ariko ntago ni nayo mpamvu akenshi wumva n'abaturage no mu misozi irimo imirwano ntawe utekereza kuvuga ngo arahungira mu Burundi, kuko makuru ngira ngo mwigeze no kubona n'abagarutse barahungiye mu Burundi. Amakuru baje bazana bavuze yuko ubuzima mu nkambi buba buhagaze nabi. Uyu ni umwihariko cyangwa se ni nacyo kibazo ubona yuko gihari cyane. Yego, turebye tugenda tugana ku musozo, kubirebana na deployment ubu bihagaze gute, yaba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu? Nk'ibihe bice biri kugenda byongerwamo abarwanyi? Urasanga muri wenda Uvira iyo byo rwose ni ibintu bigaragarira buri wese ku ruhande rwa Fardc, aho za Kavimvira, mu misozi yegereye Kalungwe, mu misozi yegereye hafi na za Gatumba, mu misozi ya za Kiba ku ruhande rwa Fardc baradeployinga. Ku mihanda yegereye umuhanda uva za Kavimvira yerekeza Munanira, birumvikana ko ari mu byerekezo bihuza umuhanda Uvira na Minembwe, haradeployinga. Ku ruhande rwa M23 iyo misozi yegereye Kingwengwe, Gihande, Kedira baradeployinga muri Minembwe. Urumva yuko n'ubundi nabo icyo bashaka gukora ari uko bakomeza kwitegereza ibyo Fardc iri gukora kugira ngo no mu gihe batekereje kunyakura ibitero babikore. Urayoya kandi nanone ku ruhande rwa Karemi naho abarundi baradeployinga ndetse kandi abacacu baradeployingwa. Kivuye amajyaruguru ho situasiyo urasanga ari Warikare mu byerekezo bya Pinga, kugira ngo iriya misozi yegereye Kiburayi, Marimo, kugira ngo bagotemo amakuru atatu mu misozi yegereye za Karembe n'ahitwa za Marimo. Ukareba mu misozi yegereye ahitwa za Nyenzira aradeployingwa ku ruhande rwa Fardc, ariko nanone muri pozisiyo za Masisi, Kishanga, Mweso, mu misozi yegereye za Kinigi, Bihambwe, Rushebere. Urumva ko ari imisozi yitegeye Warikare. Mu misozi n'ubundi yitegeye aho Fardc kudeployinga, mama ko tutadeployinga. Niko kandi nanone bihagaze muri Rubero, mu misozi yegereye ahitwa za Masereke, ahitwa za Muro, Kazinyonge, hafi y'imihanda n'ubundi iva Rubero Musenene hasi gatoya, hafi y'imisozi yegereye za Masereke n'ubundi hadeployinga. Ariko nanone aha za Katwa, Kabiyabo muri Butembo n'ubundi muri pozisiyo zo milimetero bike yusatira umuhanda Rubero Musenene Fardc kudeployinga. Rushuru urasanga ari Tongo,
amakuru atatu deployinga Kagera Rwamarihe na Kinyamboho cyangwa se Nyakakoma hafi ya Misozi yegereye Shasha muri position zihuza umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Congo haradeployingwa kugira ngo hagotwe kiriya kiyaga cya Edouard Fardc ishaka gukoresha iturutse za Benin ndetse kandi na Rubero ngo hakatakamo 23 bice byose baherereyemo. Nyiragongo naho nuko bihagaze wenda mu bice byinshi bitandukanye nko mu mujyi wa Goma, Rusayo, Rutoke, n'ino misozi za Mukakasindo, misozi yegereye Kayembe hose haradeployingwa. Ni kubona ko situation ihagaze no muri teritwari ya Masisi zakirirwa umutekano wacyatungwa n'uyu mutwe mu misozi ya za Sake, Mitumbara, muri Bugembwe na Busangara, hano za Daraga na Marene haradeployingwa. Urabona ko situation ihagaze muri rusange, impande zose zikomeje kureba n'ikijisho. Yego, Bwana Karemba Aimable, katugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane.